Poštovane i poštovani, dame i gospodo, drugovi i drugarice, zdravo. Dobro večer. Ja sam Lara Janković i dolazim iz Slovenije, zato izvinite mom srpskom jeziku, zapravo slovenačkom naglasku. I glumica sam i mislim da sam i zato bila pozvana sa strane gospodina Mile, jer me gleda u predstavi Aj Karmela. To je moja najdraža predstava, verujem, do kraja života. Jer ja sada kod nas u Sloveniji zapravo se u mom pokretu borim za iste vrednosti i za istu slobodu kao prije otprilike 80 godina. Nažalost. Ako sam malo gruba, mislim da je taj fašizam samo dobio drugi obraz. I tako da mi je u veliku čast da danas stojim tu i da mogu da pevam vama i da se poklonim tako velikim ljudima kao što su bili Lazar Udovički, Lazar Latinović. I tako da ću da počnem sa jednom pesmom koju sam pevala u predstavi Aj Karmela i tu u Ateljeu 212. I to je pesma koju ja mislim da svi znate, Suspiros de Spanja, Uzdasi Španije, ali pevaću na svom jeziku, tako je bilo i u predstavi.